l'aspect génocide intellectuel. Il est vrai qu'en 72, on a tué les intellectuels. Mugabo abatapfuye muri 72 jewe ndiga kuri NG tugarutse muri interna muri septembre twasanze bafishije liste z'abahutu ko turi exclu de l'école et atahandi dushobora kuronga ishuri donc dusubire kuri yatene yatwagwa n'umuntu yitwa Kabohe nari bisankuze yigayo asubiye ku ishuri baramwirukanye araza kumusabira ati ujya mu mukuru yari umugenzi musubize mu ishuri Kabohe yamubwiye ati nibatahe baje kurishura ibyo bakoze ndiko ndabivuga gutyo hariho Madame Ruhomvyumwo yacambwira ati mon frère yiga imureke non seulement baramwirukanye baramwimye na bulletin kugira ngo aje gusaba ishuri ahandi icyo gihe mureke hatogana n'umupati tokamutu Simbanani Artemo amaze kuva bashinze le nouveau gouvernement yatwawe na Nyamoya yaciye aba ministre de l'éducation nationale. Autrement dit, abo twishe twabishe maintenant il faut ko yokipa yaba de la génération bashaka kuja kusura kuba kwiga ngo baba intellectuel.